فيقول ما صنعت شيئا فيجيء أحدهم ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه ويقول نعم أنت. Bu hadis-i şerifte gel otat. Biz bilgen şeytan aleyhi lana deydi, iblis. Günde emne kılat eken? Günde özünün alaçıgını, özünün sörüsünü bir suunun üstüne sörüsünü kurat eken. Oşol sörüsünü suun üstüne kurup durup büt askerlerini çakırıp durup askerlerinden atçet oladı eken. Askerleri kelet dağın ar biri kılgan işlerini, eldin arasında kılgan fitnalarını şeytanға atçet bere başlaydı eken. Men balanday kıldım, tükünçünü zina kıldırdım, balançını uğurluk kıldırdım, balançını mınday kıldırdım dep ayto günde gelip oşonun askerleri bir-birden özünün kılgan işlerini, elderin arasında adamlarda kançalık buzgandığını atçetini beretken şeytangaçı. Anan bayaklardan bağırdığına şeytan aleyhlan aytat eken. Men mınday kıldım, zina kıldırdım, tügünde kıldırdım dese bağırdığına ma faalta şey'an. Sen hiç nerse kılalbapsın deydi eken. Hiç nersege jarabapsın deydi eken. Sen jakşı işke, çoğ işke jarabapsın deydi eken. Anan akırı bir şeytandan bir askeri gelip şeytan aytat eken. Ma taraktuhu hatta farraqtu beynehu ve beyne ahlihi. Men balançı ekönün arkasından erçip жүрдüm. Oşente oturup anı menen ayalın ortasına ajraştırdım deydi eken. Oşol mezgilde janagı şeytan aleyhilana janagı aytat eken ni'ma anta. Sen kanday jakşısın depçe. Sen kanday jakşı çoğ işke jarapsın. Kel canıma dep özünün canına, özüne jakın jerge mına oşol adamdardın eki er katındın ortasına ajraşuunu alıp kelgen askerini şeytan özüne jakın aladı eken. Bul degeni İslam dini ajraşuunu mına oşunday bir çoğ elesetir. İslam dini bir üybülönün buzuluşunu mına oşunday bir çoğ alat. Şunday bir çoğ elesetir. Şunday bir çoğ günölörden elesetir. Sebep Peygamber aleyhisselam hadislerinde var. Hem ne deyip? İzâ qîle fil ardi talak ihtazze minhul arş deyip. Eğer jerde talak degen söz aytılsa andan Allah'tın arşı titireydi deyip. Kudaydın arşın titirete turgan söz bul talak. Mına oşon üçün ar birimiz emne kılaylı? Mına oşol ozubuzga en birinci üylönüp atkanda ozubuzga talak degen nerseni alıudan etiyat boloylu. Talak bul oyuncuk masele emes. Talak bul katındı korkuta turgan nerse emes. Talak bul katındı tarbiyalay turgan nerse emes. Oşonu bilbey tavuz köpçülügüz. Özünçe al talak aytıp atkan mezgilde arıstan da talak dep aytat. Ertesi gün moldanın altına gelgende suga düşkön mışı. Emi taksir emi damla şunda olup kaldı dep başlayıp jerge gelir. Erkek kişi tükürgön tükürügüne жооп бериш керек. Tükürgön tükürügün erkek kayra albaydı. Erkektin söylegen sözü tükürgön tükürügü olur. Oşon üçün erkek ar bir sözü söylep atkanda aga жооптуу болуш керек. Oşol sözün arkasında turula turgan болуш керек. Oşon üçün jigitler üylönüp atkandar ar жерде айтып атабыз. Üylönüp atkanda, nikah kıyıp atkanda gelgile talak degen nerseni unutaylı. Talak degen nerseni esten çıkaralı. Üy bülöde elbette, üy bülöde kelişmeslik bulut. Kimden üy bülösünde ol boptur uruş janjal? Elbette iki insan, al da insan, erkeki de insan, ayalı da insan. Kam su temken ben de eki öteyim. Birinin münözü bir özüne jakpay. Birinin erkelegeni ikincisine jakpay kılar. Oşonday uçurda, mına oşonday bir uruş janjal bolup kalsa, anan oşol jerde daro talak degen nersege şaşılbaylı. Ertesi gün kayrıyla yaşap ketesin. Ertesi gün oşol ayalından jakşысы jok bolup kalar. Geçe bir internet tarmağında bir video görüp kaldım da bir video kılıştır atayın emi bayağı WhatsApp tirkemesinde janagınday ekran sapis menen video kılgan apasına bir ayal bir kelin özünün apasına жазып atat da apa şunday kүйөөңүz meni urdu deydi. Anan jana apası özün bir nerse kılgandırsın da deydi. Özün bir kayaşa söylөгөндүрсүн, тура эмес söylөгөндүрсүн, özün mындай kılgandırsın, tigindey kılgandırsın, ayı özümden ketkendir dep, mına oşonday kılıp kızını kayra uruşup atat. Anan oşentip uruşup atsa, janagı kız aytat, ya apa men bul sözdü başka tuğandarıma, ecelerime başkalarına aytsam, kүйөө balаны çakırıp bachagын çıkarabız, kүйөө balаны urabız dep uşintip açulanıp şunday bir neme bolup atat. A siz nege buga açulanıp aytasiz kүйөө balаңыз urdu desem? Dese aytat, azır deyip urdu kılıp kişine uruşa kılasыңар, anan men ortaga kirem deydi.
Ortaga kirip, ekөөң ортоңорго кирип, эмне урасың деп күйөө балага жаман көрүнөм. Жаман көрүнгөндө эртеси күн кайра өзүңөр жараша аласыңар. Ортодо жаман көрүнгөн мен болуп калам дейт. Ошол сыяктуу бул уруш талаш ушундай нерсе. Бүгүн кичине бир уруш талаш болуп калса, эртең кайра жакшы жашоо кете берет. А бирок эркек ошол уруш болгон учурда, мына ошол учурда өзүнү кармай билген инсан эркек. Мына ошол учурда талак айтпастан, башка кылбастан, аялга зулум кылбастан, мына ошол мезгилде өзүбүздү кармайлы. Анан дагы бир маселе, ошол талак айтып атканда дагы эгер чында үй бүлөлүк шарт, буга чейин көп айтып атабыз, дагы айталы, себеп көп болуп атат. 10 адамдын бирөөсү келип атат, менин эсебим боюнчачы. Үйлөнгөндөрдүн 10 адамдын бирөөсү келип атат, талак маселеси менен. Жаштардын арасында аябай эле көбөйүп кетти бул маселечи. Айрыкча мына шаар жергелеринде аябай эле көбөйүп кетти бул маселе. Кээде жүрөгүң ооруйт, жаш үй бүлө, кече үйлөндү, 1 ай болду, 2 ай болду, же 1 жыл болду. Анан ажырашып кетип атат ошол талак маселесинде. Ошол талак маселесине келгенде дагы жаштар, ар бирибиз эгер чындап үй бүлөлүк шарт, чындап бири-бириңиз менен келише албайтсыз. Үй бүлөлүк шарт ошол ажырашууга алып барып атат. Аллах Таала Кур'анда эмне дейт? Фаталликухунна бил ма'руф. Жашасаңар жакшы жашагыла. Эгер ажырашсаңар дагы жакшы жол менен ажырашкыла дейт. Антип урушуп, жаңжал кылып, бири-бириңи көргүс болуп, бири-бириңин айыбын ачып, антип ажырашпагыла дейт Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде. Эгер чындап үй бүлөлүк шарт ажырашууга алып барып аткан болсо, жакшынакай бир талак менен дагы ажырашса болот. 3 талак берсе гана ажырашат деген нерсе жок туугандар. Айрыкча аялдарга мына ушул нерсени сиңдирели. Дароо эмне кылат экен? Дароо кичине бир уруш болсо, талак бер дейт. Тура берет, ошол жерде 1 саат турат жанагы эркекчи. Жок, бербейм, мен жашайм дейт, болбойт. Ал жерге кайнына аралашкан, ал жерге кайнага аралашкан. Анан айла жок, бул күйөө эмне кылат? Айла жок, 1 талак берсе, жок 3 талак бер дейт. Ошо 1 талак менен кете бер, 1 талак менен деле ажырашса болот. Эгер ушундай ажырашкың келип атса. Ошон үчүн туугандар, мына ошол 3 талак маселесине эч качан оозубузга албайлы. Эч качан оозубузга келбесин. Ар бирибиз кыздарыбызды берип атканда дагы, ошол кыздарыбызда дагы бар ошол жердечи. Кыздарыбызда дагы чоң айып бар. Эмне? Дароо талагын сурайт. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде Ayyuma imra'atin sa'alat min zawjiha talaqaha fi ghayri basin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Qaysi bir ayal sebepsiz kuyөөsүнөн talagын surasa, al ayalga beyiş emes, beyiştin jıdı dagın haram deyt Peygamber aleyhissalam. Muna oşol nerseni kulağına singdirsin oşol ayaldarыбыз. Kiçine bir kuyөөsü bir gün keç kalıp kalsa, kuyөөsü bir gün bir dostoru menен jatıp kalsa, je bir jaka ketip kalsa, daro, ya boldu ekөөbüz жашай албайт экенбиz. Мага чейин көңүл бурбай атасың. Сурап келсең, бул себептер болбогон эле бир себептер. Болбогон эле бир материалдыр, кичине бир себептердин себебинен бир үй бүлөлөр ажырашып кетти. Bir балдар жетим калып атат. Баланын алхамдулилла, эми биз жаштыгыбыздан алхамдулилла ата-энебиз Аллах Таала өмүрүн узун кылсын. Ата-энебиздин алдында чоңойдук. А бирок канчалаган балдарды көрүп атабыз. Атасынын апасынын кусасында, атасына куса болуп, апасына куса болуп жашап аткан канчалаган үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Мага кийим кечектин кереги жок эле. Мага велосипедтин кереги жок эле. Атам менен апам жанымда болсо экен деген канча үй бүлөлөрдү көрүп атабыз. Канчалаган балдарды көрүп атабыз. Я атаке деп видеолор чыгып атат интернетке. Я атаке, мени таштап кетипсиң депчи. Ошол сыяктуу маанилерде ыр жазган канчалаган жаш балдарды көрүп атабыз. Ыйлап. Эми албетте бала үчүн, перзент үчүн ушундай дүйнөнүн эң кулик аялы болсо дагы аялыңыз. Дүйнөнүн эң бир танканын астында калып кеткен аял болсо дагы мындайча айткандачы. Бирок ал энеси үчүн, эме баласы үчүн ким? Дүйнөдөгү эң сулуу аял ошол. Дүйнөдөгү эң жакшы аял ошол. Андан башка аял эч качан ал балаңызга андан жакшы эне боло албайт. Ошол сыяктуу эле аялдарга дагы кулагын алтын сырга. Дүйнөдөгү эң бай адамга тийсеңиз дагы, күйөөңүз эки буту шал болсо дагы, бирок күйөөңүз ал балдарыңыз үчүн өз атасы дүйнөдөгү эң жакшы ата болуп эсептелет.
Ошон үчүн ар бирибиз чечим чыгарып атканда, үй бүлөнүн чечимини чыгарып атканда, жеке өзүбүз үчүн бул күйөөмдүн мага көңүлү калбай, ушул да ушул топ. Күйөөмдүн мага көңүлү калбай калды. Күйөөмдүн мага көңүлү болбой калды, күйөөм мени сүйбөй калды. Азыр караңыз, статистиканы караңыз. Мына үй бүлөлөрдү, бардык үй бүлөлөрдө эле. 90% үй бүлө сүйүүнүн үстүнө курулган эмес. Сүйүүдөн башка сезимдер бар го. Башка сезимдер менен да жашаса болот го. Мерим деген сезим бар, бири-бирине ырайым кылуу сезими бар. Ошол балаңызга мерим көргөзүп, ошол балаңыздын бир келечеги үчүн мына ошол нерсеге чыдап жашабасак биз. Ошон үчүн туугандар, келейли, ар бирибиз мына ошол талак маселелеринде кыздарыбызга, берип аткан кыздарыбызга, үйлөнүп аткан балдарыбызга айталычы мына ошол нерсени. Эмне үчүн күйүп пишип айтып атам бул нерсени? Себеп аябай эле көп болуп атат. Айтканда дагы бир да айтпай, үч да айтып атат да бул арчы. Ошон үчүн ар бирибиз мына ошол маселени катуу көңүл бурбасак болбой калды.